Ya to si kong kataw din na may madeci suruh baca alam nasr al-insyirah. Kung kagaga na zaman na cia berhasil suruh baca alam nasr. Itu mengangkat derajat. Makanya kung ka anak tak masih sekolah ta suruh amal kagi suruh baca kapitu alam nasr ko prima sampai jangan nasara baca ti alam nasr kapitu ko prima sampai subuh. Insyaallah dia nanti jadi anak guru itu selalu menanjak karirnya. Nah ya. Ya to si kong kataw din na may madeci suruh baca alam nasr al-insyirah. Kung kagaga na zaman na cia berhasil suruh baca alam nasr. Itu mengangkat derajat. Makanya kung ka anak tak masih sekolah ta suruh amal kagi suruh baca kapitu alam nasr ko prima sampai jangan nasara baca ti alam nasr kapitu ko prima sampai subuh. Insyaallah dia nanti jadi anak guru itu selalu menanjak karirnya. Nah ya.